Zdravo svima! Danas otvaramo 3 nove kesice Super Thingsa. 3 različite su sezone u pitanju. Neon Power, Mutant Battle, Rescue Force. Pa ćemo da vidimo šta ćemo izvući danas. Kada sam kupovala ovaj Rescue Force sezonu, sve kesice u prodavnici su bile načete i otvorene. Ovo je jedina kesica u cijeloj kutiji koja nije bila otvorena i nije se video Zinks unutra. Sad ćemo da otvorimo, da imam. Prvo, imamo li uputstvo? Da vidimo. Zaboravila sam da kad sam ove otvarala i koje iz ove sezone imam. Čini mi se nekako da su, kao da je lošija štampa na ovim, mi kući zovemo mapice, tako da ne znam. Sad ću da vidim šta mi se ovdje ovako sviđa. Ova zlatna varijanta kao lokomotiva i vagon je baš super. A od ovih Zinksića, da, imam ovu metlu. Baš ću sad da probam da je nađem ovdje u Zinksima. Evo je. Nađena je. To je ona. Witchy Way. I ona je ovdje kod mene onako kao gelasta, poluprovidna. A od ovih drugih, da ne dužim, da, ovaj koš je dobar. On mi se baš sviđa. Novčić je zanimljiv. Ajde vidimo šta je ipak tu, šta smo izvukli. Znači, Rescue Force. I, katanac. I on je isto nekako providni. Sad ne znam da li su zapravo sve providne ovako u ovoj sezoni ili ne. Baš je zanimljiv. Zvezda, katanac nazad na štitu. Mnogo mi se sviđa i detalji koje stave ovako nazad na štitove. Dobar je. To je znači Rescue Force. Njega ćemo staviti tu. Ovo nam je ovaj što smo imali pre. Ajde, Mutant Battle. Mutant Battle i dalje je cena 150 dinara. Bar u Dexiku. Vidimo. Kartica prvo. Ajde da izaberemo nekog. To su vozila. Ne, ovdje smo dobili ove vozila i to. Tako da ništa, prelazimo odmah na Zinksa. Ja stavih ovdje neki žutije u pitanju. To je krema za sunčanje. Evo ga sunce, krema za sunčanje. Ima neku ovdje mrlicu, malo nisu ga najpreciznije obojili, ali je simpatičan. Znači, to nam je Mutant Battle. I idemo sad Neon Power. Neon Power. Čini mi se da sam vidjela neki zeleni štit. Ali da vidimo mapice sad. Mapice. Da li ovdje imamo? Aha. Jao, što mi se sviđa ovaj. Ovo je ultra rare. Color Flash. Taj je baš dobar. Da, ovdje imamo ove kokice. Vidim šta ima ovako zanimljivo. Dobro, skate. Kikiriki. Kikiriki mi je baš dobar. Kikiriki mi se baš sviđa. Eto, kikirikija bi da izvučem. Vidi ova kadica sa patkicom što je zanimljiva. Podsjeća na upravo ovog što smo izvukli katanac. Sad ćemo da vidimo. Dobili smo ono, piše. Ona lutka što iskače kao plašljivac što iskače iz kutije. Baš je lepa. Zanimljiva je skroz. Ne znam zašto se ovako ova boja prenosi. To pre nije tako bilo s ovim prethodnim serijama. Nekako nisu baš toliko uredne. Ali dobro, zanimljiva je. Zanimljiva je svakako. Sad ću vidim samo kako se zove. Bacim opet tamo. Aha, Jump Scare. Da, dobro, Jump Scare.
To je ova 825. 825. Pa lepo, znači to je Neon Power. Tako da to su zinksevi koje smo dobili ovog puta. Vidimo se, pozdrav!